معلقه من الملح على الدقيق وشطفتها كويس، وبعدين حطيت باقي الدقيق والملح وعصره ليمونه كبيره وقلبتهم في الميه ونزلت بالكوارع بتاعتي وسبتها بقى من ساعه لنص ساعه، يعني ممكن لو انت مستعجله نص ساعه كفايه. هبدا بقى انا اشطفها شطفه كويسه جدا من الدقيق والملح والليمون، وهبدا ان انا احطها في المصفى، وتحت المصفى بوله عشان الميه اللي هتنزل في البوله اللي تحت المصفى دي. بصوا الكوارع اهم حاجه غسلها يا بنات عشان تحصلي كده على شوربه نظيفه طعم جميل، هتخلي كده الكوارع كده تاكلي كده مش عايزه تشبعي من جمالها ولا حلاوتها. بكده بقى خلصنا غسيل الكوارع بتاعتنا وبقت بسم الله ما شاء الله شمعة منوره بالشكل ده. هناخدها بقى في الوقت ده يا بنات، انا حطيت حلتين فيهم ميه، اول ما الميه تغلي هننزل بالكوارع بتاعتنا. تمام، انا عايزه الكوارع تاخد غلوتين اتنين مش اكتر، تاخد غلوتين وبعد كده بنشيلها بنحطها في الحله التانية. الحله التانية بقى دي هي اللي تبقى الشوربه الاساسيه. بس اهم حاجه اول ما يظهر ريم كده على الوش بنشيله اول باول، اثناء كده ما